Da vam počela već. Kao medak gleda ovaj kage. Tamo da se... A ti je li je sad, koliko je star? Star, koliko? 5-6 dana? Iznad sela Topli dol. Ispod nas je Kovani dol. Tamo je Babin zub. Mi idemo na Dugo Bilo. Čisto da čujete koliko jako duva vetar. Ovdje je pogled na Čunguljski vodopad. Silazimo sa Dugog Bila nazad prema Toplom dolu, gore mnogo briše vetar. Evo ih, kravice su ovdje ispred nas. Idemo na Pojatu dole. Još jedne krave su na ovoj livadi ovdje, idemo dole.
Evo, spustili smo se do Pojate. Zdravo. A vidimo, Kako? vidimo, to ima je. Bravo majstore, srećna rabota. Zdravo. Veliki pozdrav. I tebi. Danas sam razmišljao da ga zovem. To? Rekao nikako da se vidimo Znaš kada je bio Božić? Odavno, nije za Božić davno, Pa ti ka nekako za Božić nisam ovu godinu poštovanje. Zdravo. Zdravo. Zdravo smo. Kako si? Kad napravimo na stol, A, pa se počinu skroz gore, ali tu pa nema li, ja razmišljam pa rekao, ajde. Ne, ono viš ti ludo vreme to, zave ja ponovo. Sve Sve može, ali ovo ja rekao sad je Božić, Nova godina. Mani pa i mi uče u Arbinje. Jutro se od tuva na gore beše obusilo sneg. Da, pa mi samo s gore krenuo prema dugo bilo rekao na gore, ali briše gore, duva, znači kao nenormalno. Vetrovita godina i u aprilu tuva sad nekoliko dana beše toplo. mi smo I odletništva. sve si je vetar duvao. Da. Ko toplo, ali vetar. Nema pa evo ko duva. rekoše sunce on nosi. I nema vetrovita godina. Ma što je vetrovito nego gledaj u Arbinje koje. Mani. Taman se o to piše čukite bileđe, nemaš nigde i juče poludemo, znači sneg natrpa sve živo. U Belčin dole isto jelat, šnučali je, šta li je? Prepolovilo se na pola na sred put isto juče. U Belčin dole. I sad, mislim, nama ne smeta, mi si prođemo peške, ali... peške se ali prođe, ovi ali što idu sa... Džip, Pa da, tipo, to ti nema kažem. šanse. A jedno Pa golema beše... i jela. Golema... Tu ali kod što mi izlazimo od Kolibuta ili podole? Kako beše, tu je negde, ispod malo, jeleta što je pala. Na Mršeta. A? Mršeta je padlo plo kude, od Kolibutu kude ima trupovi sečeni za sedenje pored puta. To ne Aha, znaš. znam. To, evo odmah 5 metra na puta i to ogromna smršta. Ali to je preključe padla, ne, imaše traga od motora prošilo. I posle pa Padla. vetar rascepuje se i vetara ti iskrutio. A dole se bukva slekla golema i Niki se i turi vodu da ispijemo za čas kave, ja taman se dometem i ti turi da A to li pipne. su jagnjišta, ko se čuje? A, jak ništa, ali malko ostaše. Prodadom A i za prodali se? Uskrs. A, pa dobro. Ima znači neko. džuđe ništa. I jarišta i jaganci. Mm. Ja. Nešto. To je moćko sa neki dan se ovo. Ono li baš... Begajte. Mani onaj dan kad bevamo gore u Razdolje. Pa kobilata se konjiti. Oždrebila neka. Oždrebila. Begaj be ti Ti si bre smrtli. mali. Snimamo ju kako se zdrevi. Ja, ozbiljno. Pa ovo Ti ti mu si ju kako bre, se lutko, muškovi izgubio. mala, gledaj. Pa vam počela beš. Kao meda gleda ovaj kakav. Čekamo da se... A ti li je sad, koliko je star? Star koliko? 5-6 dana? 5 li 6 li teka? Begaj be smrtli. Još ja, viš kako se ovome već... A, taj je malko. Ima li rogić? On je rogat Nije kao da mu Đurđa. napipa gore. A, može, pa ima malo. Ima, pa ne, vidim. Krenuli, Pa to ja. gledaš. Gledaj, čekaj da upalim svetlo. Ha, Begaj, Kako je ovo? Kao begaj. cijelim. Ebe, Znači, izađi. gdje ćeš? Još rano za, nemaju maćati. Begaj. Ajde. A one ovceteli su tamo. Ba šta mi se s njih? Samo mi kući što trvaju gore, ovo je jedna trapatelj. Ovo je malo isto duže kao povrže. Begaj be!
Au, smola tamo. Čekaj to. Ej! Čekaj. Ono će da izlazi. Aha. Pa malo će poglavneli. Не смееш ги пуснеш на слънцето, а? Pa ne! Na suncetu i ladno. Pušti mi posle, kad dojdu i maće nadvori pripušti. A, Posle i odlučimo i tuka. a to se ono najviše buni izgleda. Što se čuje izgleda da je ono... On najviše sa malečakog, ne? У неделю си идете на море, нали? E pa ja taman, kažem ti, razmišljao da bi oknem, da vi kažem, u nedelju Bože zdravlje sljedeću planiramo da se lidva. Ali ovamo Na gradište? na gradište, a... Ще върна си. A, na prutu kolibri posle. a. Idemo dalje, ako imate šanse, Da, pa dobro će se čujemo. u nedelju dojdete Добре, i seločevi Nikica izveze mora kamiona da dovodi ima malečka telci. Će nekoliko kamiona to najsa smađe, viće s nas dole preko reku i pravac gradišta. Da. Ай, ще се чува, ще ти говорим. E pa, ja sam mislio... Ma sve je kopera nego ovo. Dobar dan. Dobar dan. Kako je? Dobre. Poštovanje. I? Dobro, evo, malo gore, pa htjeli smo malo više u stvari gore da idemo, ali mnogo briše vetar gore. Vetar, ladno je. I ovo ludo vreme da kažem, i onda Boga mi ima malo i više. pa malo više. Do jučer smo bili gore u Arbinje, beše se istopilo snega ti na 3 čuke i na to sad zavaja ponovo i beleđeno i bez veze. Надamo се да неće više, da će otoplее. Ja mu rekao pregledno od Koliko su ovce? Oko 50. 50, a. Pa sad gledamo jagnjište tamo, ono jedno malo zapelo da izlazi, čeka si mamu. Skoro svoje. A, A koze ima? Ima. I to su, one su sve već. Tu su. One su Ajde gore pušam te. To ne se čuje. a tamo da kažem gore, one se odvojile. ne bojiš se, zvukovi nema. Čuo. Ti imaš kuće Se što skoro toga? pojavili. Nismo skoro vidjeli. Ne vidim. I one ne odvajaju se, valjda se ne Pa, begaju. tako malo se kao odvojali, ponovo se vraću prema ovce. Pobegoše ti sad. Ajde, vidimo se. Reče nam Goran, u nedelju će seliti te krave na Da, gradište. Svi moći je pozdrav. ajde. Hvala, prijatno. Čekaj, gdje beše stazata sva? Aha. Nešto se čuje. Nisam dugo povedao, imao sam Pa nisam te povreda 2 km. A ima se povreda.